kadang-kadang dengan mata sendiri. Mata tahu kan? Ganja hati kami mele bukan tadi omel tapi tadi tadi tua susah lepas dia hulu yang lepas tanah isi mau kami wah mahkamah ini mampu sedikit lepas dia hulu ya lepas tanah mahkamah mau kami wah lepas tanah wajan tapi beri sekali lepas dia hulu ya lepas tanah wajan lepas tanah isi mau kami lepas kita di provinsi Reistada, Nadala, Castana, and Tauti. Baton Peva, Grastudo, Mama Batua, the committee Zaha. The committee Damakara, Lemakana, Abupan, the Potamena, Ahina, and Treasure. Meya ki mutati ko rin melle bimbaka o bokan o mo tei mo kamediwa ko tala DC kompenya di pakam sisi ya ti bojen sena jadi mamnya yo di bulan ini mele, tompa, moti, wajib mereka kongres ini sutumona, di mukete, behaji tomkide, nanti mele tompa Talibana, baca, bati, bukan sena, mere apa. Amohera Haji University Garo ma Congressa Mata MPB di Medicine Bembaga Nede Echava Auliwa Talebo Atompi Linkmelle Limbaga, ini segala katompo, yang pihmali, ini ayat Yesus mungkin sana, sesuatu sesuatu satuannya itu, lekiri newe foto, lemohau itu apa? Di mola-mola Leleho hei Leho waka bukimu Obani Ubigele muna Ofikella Mona moketengaje Semoga sesuatu sesuatu satuannya itu di boca dalla kota di tutto l'uomo però kata tadi soal ngolo la muteo la kota boca sena sesuatu sesuatu satuannya itu sekat kisi itu bagi yang ngolo la muteo la kota la DC
ya 3.2.1 hore se ka bitswa ka teko ya o mong wa methati e latelang ka bomong ba yona. Mothati wa pele, seboka sena se kgethehileng se ka bitswa ke seboka se seholo sa lekgotla. Mothati wa bobedi, seboka sena se ka boela sa bitswa ke seboka sa boetapele sa lekgotla. Mothati wa boraro, ke o hlalosang seboka sena se ka bitswa ka kotloloho ke moetapele wa lekgotla. Mothati wa bona, seboka sena se ka boela sa bitswa ke komiti e kgolo ya lekgotla la DC kapa ke komiti e kgolo ya lekgotla la batjha kapa komiti e kgolo ya lekgotla la bafumahadi. Mothati wa bohlano ke mothati wa ho qetela, seboka sena se ka bitswa ka tshutshumetso ya mabatowa a 10, e seng ke motho ka bomong, empa ka tshutshumetso ya mabatowa a 10. Le tshutshumetso e jwalo e etswe ka mongolo ke mongodi wa lebatowa ho komiti e kgolo. Le tshutshumetso e jwalo e etswe ka mongolo ke mongodi wa lebatowa ho komiti e kgolo, e seng ke motho ka bomong yeo ileng a se boemong bofeng kapa bofeng tsamaisong ya lekgotla. Mabatowa a teketana a fana ka mabaka le komiti e kgolo e tla tlameha ho lokisetsa le ho tshwara seboka ka nako e sa feteng matsatsi a 30. Bahlomphehi, Tjombe Kgabane tsa lekgotla la DC, lekgotla le sebetsa ka diketso tsa dibuka le tsa dikomiti, le tsona dikomiti tseo di ofile matla dibukeng kapa lengolong la motheo moo le buang ka matla le mesebetsi ya tsona dibuka tseo. Leti setjhaba ao beiwa ke teka taba eo le ke kgotsa ka ho tloha lengolong la motheo ke hlalosa hore na seboka se kgethehileng sa tshohanyetso se seholo se ka bitswa jwang, e le ho fana ka temoso ho lona seboka se kgabane, ho fana ka kgopotso ho baseng ba leleng, empa ho fana ka thuto ho ba senang tsebo. Motlhomphehi Modulasetulo wa Dibuka,
le lone go wa ro khawane ke tshwanela ho supa gore sena seboka se segolo se kgethegileng sa kajeno se bitsitswe ka qeto ya mothati wa 3.2.1 di ka masakaneng e le mothati wa komiti e kgolo ya lekgotla la DCD. Lefatshe di ile la aparelwa ke sewa sa COVID-19 mme ya kgina metsamao ditshebeletso ya kwala dikereke dikolo e ka sitana le tsona dibuka lekgotla la habo rona la sitwa ho phetha dipallo tsa tsamaiso tse tataiswang ke lengolo la motheo ka ha melawana ya koduwa ya sewa sa COVID-19 e ne e kgile le ho thibela ho tshwarwa ba dibuka ka 2020 ho hlile wa eba hobe haholo ho dibuka di ile tsa kwalwa boholo ba nako bolelele ba selemo seno ho tloha Makalaneng ho ya Makaleng e ka sitana le mabatoweng ho a tswa ho dibuka tse kgolo mme le ka selemo sa 2021 ho nnile wa eba thata ka ha dibuka tse kgolo di nnile di tswela pele di thibetse le re sitwa hore na re ka di bitsa jwang ha melao ya naha ena e tlile e di thibela pele ho lwantsha sekgahla sa tshwaetso sa yona COVID-19 lesedi di hlahile ha morao tjena mafelong a kgwedi ya January ka 2022 ha dibuka tse kgolo di dumellwa tlasa melawana ya public health COVID-19 risk determination and mitigation measures number 5 amendment regulations 2022 sewa sa COVID-19 ha se a kgina motsamao fela kapo hona ho dia mopuo ka lehlakoreng le leng e ka sitana le hona ho kwala dibuka le tsona dikereke empa ka lehlakoreng le leng se amohile makgukgolo a batho bophelo ka lebaka leo hlomphehi ka setlo wa dibuka le lone ya seboka se kgabane ke le mema hore re ke re kgutse motsotswana ho hopola bomme le bontate setjhaba sa habo rona se ileng sa wa molemo sesosa e le lefu la COVID-19 meya ya bona le meya ya batho bohle ba falletseng e ke e phomole ka kgotso mohaong wa Modimo ke le buile ke tsaka ditaba tse kgethehileng tseo seboka sena se dileditsweng ha e le mona lesedi le hlahile
re ikeleditse hore ka ha dibuka tsa rona tse kgolo e tsa lekgotla la mafumahadi, tsa lekgotla la batjha, e ka sitana le tsona tsa lekgotla ka komiti e kgolo tsa ntjhafatso ya dikomiti tseo tse amehang di se di fetilwe ke nako ya tsona ya ho dula. Jwale ka lehlakoreng le leng, re boetse re kene matsholong a dikgetho tse akaretsang tsa 2024. Re ke re lenene beng ba rona, beng ba lekgotla, re kope tataiso ho lona ka qeto ya bohlale ba Seboka se seholo sena se kgethehileng sa tshohanyetso hore na re latele efeng ha taba di le bothating mona. Ka 2020 ka Mmesa, komiti ya mafumahadi e la fellwa ke nako. Re le ka hara kgao e kgubedu ya COVID-19. Ba se bile ba laotse hore na Seboka sa bona se tla ba le neng. Boromuwa bo se bo nyollotse kwana mabatoweng. Taba Seboka se jwalo se sita hore se ka tswela pele. Ka 2021 ka August ho yona e ne tshwanela hore e be re ntjhafaditse komiti ya lekgotla la batjha, empa traka e ile ya ema teng tseleng. Dibuka tse kgolo ne ntse di sa dumellwa ke melao ya naha ena, mme batjha ba ke ba tla ho rona ba re lemosa hore nako ya bona ya ho ntjhafatsa komiti e fihlile. Empa ya ba re tea kalala ka lebaka la melawana eo. Komiti e kgolo ya lekgotla lena e ne tshwanela hore e be e ntjhafaditswe ka Tshitwe kapa ka Pherekgong, empa le bopaki beng ba ka hore ho ne ntse ho kwetswe ka nako eo dibuka tsena tse kgolo di sa dumellwa. Jwalo ka ha ke supile ebile feela mathuleng a Pherekgong moo re ileng ra ntsha phatlalatso le mmuso ha re bona sekgahla sa COVID-19 se theoha, hore jwale re ka lokolla mekgahlelo e fapakaneng ya bophelo. Jwale lekgotla le dipakeng tsa dintho tse pedi tse bohlokwa haholo. Le tlametse ke hore na le busetsa mohoma temeng jwang tabeng ya ntjhafatso ya dikomiti. Empa ka lehlakoreng le leng, re boetse re tlametse ke dikgetho tse akaretsang tsa 2022. Le re kupisitse le kgwedi ka matsholong a ho bona hore lekgotla la habo rona le hlola dikgetho. Jwale taba e kgolo eo re lekanang ho tobana le yona ke hore na ka boeletsi ba Seboka sena na re ka hlaba le lebisa bukanyane e mbedi na ka ntjhafatsa dikomiti ka mona, ka bela ka phathahana ka mona ka letsholo la dikgetho. Nnete setjhaba
ao betua me ke siara mutwe le taba ya ke sebu ke bitse be mbalkhula hore batho ba na le taba ena hobane e se le ka toko me ulwane tsa tsamaiso ka lengolo la motheo le di buka tsa rona di tlameha ho tshwarwa se le seng ka selemo ka ho fapanyetsa haeba re tshwara sa batjha re ke ra tshwara sa mafumahadi selemong sona seo re tshwereng sa batjha ka sona haeba re tshwara sa komiti e kgolo re ke ra tshwara sa komiti tse ding empa ka ha re ile ka hare ho tlokotsi seboka sena se seholo se kgethehileng sa tshohanyetso se na le matla a ho etsa diqeto le tsona tse fetolang lengolo leo la motheo le ka fanyang temana se ka sitisang tshebetso ha re ntse re leka ho kgutlela tseleng. Taba ya bobedi bakgetho ba puso ya dibaka le bakgetho ba parliament National Assembly. Taba ya bobedi ke hore letsholo la #HodisaDC le ile la matlafala ho makgulokgolo a setjhaba a ileng a tselela lekgotleng la habo rona mme setjhaba dibakeng tse ding sa tla le boetapele ba sona jwalo ka bakgetho ba parlamente le bakgetho ba puso ya dibaka. Taba e kgolo ke hore na ha e le mona dikgetho tse akaretsang di fihlile tswale na re ka se ikeletse re le makongrese a manisi hore re hlahlobe dipallo tsa boemedi dikgethong mabapi le bana bao di se di ba fetile hore le bona ka ha ba kene lekgotleng la rona ka maemo ba re fotse ka dikgetho di le mabatoweng a habo bona na re ke ra ba fa monyetla hore ha setjhaba se kgothaletsa batho mme se kgahlwa ke bona le bona ba kene dikgothaletsong tse jwalo na. Hobane re na le pallo e reng ka re kgona hore motho a emele lekgetho ka hara lekgotla e ka ba ke tsa puso ya dibaka kapa ke tsa mokgetho wa parlamente o lekana ba qetile dilemo tse tharo jwale e le setho sa lekgotla. Jwale basebetsi ba titimela lekgotleng la rona ka ona maemo ano a bona. Taba e kgolo ke hona beng ba lekgotla boruwa bo kgabane dikomiti tsa lekgotla tse kgolo di bona taba ena ka sebopeho se feng na e le ho atlehisa letsholo leno la #HodisaDC. Na ho ema batho bana pele le haeba setjhaba se ka lakatsa ho ba kgothaletsa le ba bang ka kakaretso o sa kgothaletse bona ba ipotse o mpo utlwahale haholo a ke dikatabeng hore na taba eo ya ho kgina ho kgothaletswa hwa bona e ke ya ba leleka lekgotleng na ya ba ho tloha ka 2019 ho fihlella mona mo re teng ha le 2022 tjena jwale re sebeleditse lekgetho hobane re ba hanela jwale ho eka lekgetho le ba hanelwa ke lengolo la motheo ba sa hanelwe ke rona re le batho ka moo empa lengolo leo la motheo
a le nkgono ho seboka sena lengolo la motheo le seboka sena di a lekana seboka sena se tswala lengolo la motheo lengolo la motheo le tswala seboka sena le ka ikeletsa jwang seboka la ntshetsa pele letsholo leno la hashtag Kodisa DC bohareng ba beke yona ena kgolo ya lekgotla e ntse e eketseha maparamente a seng a tsheletse ka hara lekgotla lena ho fihlella mona mo re teng e le maparamente a parlamente ya naha the National Assembly a seng a le mararo empa ke na le ba babedi ba e leng monyana ba ka nang ba kena bekeng e tlang empa poso e kgolo e bapotsang yona eo ke ilehang ka pele seboka sena ke hore na le komiti e kgolo ya lekgotla ke ne ke potse batho ba ka ke ditse tsheletseng ke tshela le moholo wa setjhaba seno na ha ke kena menyako lengolo la motheo la lona le tlo kganela go kgothaletse ke setjhaba sa heso le setjhaba sa heso se ntse se ratang naha hobane hore ke rata lekgotla empa ke tshoswa ke mokwallo puo jwale ke beha taba eo ka pele ho seboka ka tlhompho le boikokobetso ka kutlwisiso ya hore seboka se na le bohlale bo lekaneng hore re ka teteanya dipheko kgahlela le lekgotla le karabo e tla le pholosa mahlong a ba ntse ba re tlamehile hore na re reng ka bona kakaretso ya makhansela ba sebetseng ka hara lekgotla la DC ke mashome a tsheletseng ho fihlela mona ha ke eme sebokeng sena e re ka ha ke sa le lothe ke lakatsa ho le lebosa seboka se kgabane hore lebatoweng la metjhetjhane fela number 1 re na le makhanselara a mahlano a sebetseng lekgotleng la DC lebatoweng la motenya number 3 re na le wa Badika Matsho re na le makhanselara a mabedi a sebetseng lekgotleng la habo rona Mphoso number 7 re na le makhanselara a tsheletseng ka kakaretso a sebetseng lekgotleng la DC Penatjhe re na le ya mabedi Hlotse re na le ya le mong Tsikwane number 14 re na le ba bararo ka kakaretso Maputswe Kolonyana Makgorwana Bela Tshwana Mafulo Tupakubu Kubetswana kaofela ba na le ngwane bao ke seng ke ba badi ha ba putswa re na le ba bane ka kakaretso Mama number 41 Matsi number 45 Taung number 56 Khalasi number 57 Kena le 11 mabatoweng ano e tsheletseng lekgotleng la DC le makhanselara lebatoweng la Takatsu number 60 kena le ba babedi
Kwatwe 63 re na le ba babedi Tsele number 64 re na le ba bane ka kakaretso ba bile ba kenyeletsa mokgethwa wa Palamente. Mount Moros number 67 re na le ba babedi. Kwadi number 16 re na le 1. Tswelike number 71 re na le 1. Thabatseka number 74 re na le ba 4 ka kakaretso ba tsheletseng lekgotleng. Semina number 75 re na le ba babedi. Mashai number 76 re na le ba babedi. Madiwale number 77 re na le ba 4 ka kakaretso. Bobati number 80 re na le a le moro ya tsheletseng lekgotleng la DC. Kakaretso ha o kopanya dipalo tseno tse buileng ka tsona e tla etsa mashome a tsheletseng a mapalamente a Afrika ya Borwa. Jwale re na le bana ba bararo bao ke se ke buile ka bona. Letswalo la ka a ke tsebe ya lona matswalo le bua le nna ka thata gore na mashome ana a tsheletseng a inetseng lekgotleng a bile a ena le mapalamente ana mararo ao ntse ke rana eketseya e ke e tlang ebe ha re beya mokwallo ka pele ho bona. Jwale ba latetse ke setjhaba ha re kwala dibuka selemong sena botho ba DC bo ne bo etsa 350,000 ke lona ba na le tsakile hona hona jwale le hore ena ke yona e kgolo masetlong le sitwa ho fella buka se seholo sa DC ka holong ena. Empa ha mokwallona o ka wa fetoha phephetwa ya babedi ba lekgotla ba sita ho leboha le ho hlahlobisa ditaba ka botebo mosebetsi wa rona e tla be le fela ka mafera ba tshweretsweng a ileng a kena ka 2019 le ka 2020 le 2021 e tla rata le molomong wa dikgetho lengwe le ho kubile le lefuweng a ba falla jwale hobane re kwetse menyaka mema seboka sena ke hona ho hlahloba hore na ha ka mothating mona re ka betsa lewa lefeng le tla tshwara taba ena ka boikokobetso le sa bue batho le bua ditaba. Le haeba mokhanselara ya nang tsa itjhebile ED jwalo o elellwa hore ka naba eno a keneng botjha o tla o fahlisa ka borwele ka lerwele a o fahla ka bokwetla madisi selemong sena a lekana ho sebetsa ka mamellano le mamello e kgolo ba lekana ho hlala lenyora la ditulo re ke re behe lekgotla la habo rona ka pele re tsebe ho fumana mmuso hobane hona re tla ho fumana ha fela re ke ra iphetola kgutliso ya lekgotla ka qhala mosebetsi o re tlile ho etsa o botle ba o aha lekgotla lena. Taba ya boraro e bile le taba ya ho qetela e bile ke seboka sena nyollo ya bokgothaletsi lekgotla la habo rona
le ana ka hore lentswe la setjhaba ke poho, lentswe lena la setjhaba popular vote. Ha ho moo re ka e fumanang teng ha e se democracy. Se ka hlokomela ka nnete ena, se ka be se behile matla ho beng ba lekgotla, e leng sona setjhaba sa bakgethi metseng. Taba ena e tla fa lekgotla monyetla wa ho matlafala dikomiting le tsamaisong. Hona teng motheo e leng makalaneng le matla a lekgotla e tla ba a difefo dikgethong, hobane ho ena le ho tsekisana dikomiti tsa ba batho ba jwalo ka ha le etsa jwang. Ha le ya dikgethong, ha le kgethe dikomiti tse lo tsamaisa lekgotla ba bathoeng, le kgetha dikomiti tsa batho tse tla le beha ditulong tsa bokgothaletsuwa ba lekgotla. Le matlafatsa dikomiti tsa ba batho wa ho feta ho matlafatsa dikomiti tseo e leng tsona tse tshwereng thipa ka bohaleng, tseo e leng tsona ditsebi tsa kgathelo. Hobane lekala ho ya ka motheo wa Congress ke setsi sa kgathelo, metse e kgethelang mmoho dikgethong tse akaretsang e botjwa mmoho le ho tlamahanngwa ka lebotse la ho bitswa lekala. Le bona teng moo matla a maholo a lekgotla, bomme le bontate, batjha ba nnete ba mankgonthe ba lekanang wa kgethwa hona teng hore ba kenye botho, ba namole dintwa, ba rute ka lengolo la motheo, ba rute ka boetapele, ba rute ka mekgwa le meetlo ya lekgotla le Congress, ba rute ka sepheo le mekgwa ya bona ya lekgotla, e le hore lekgotla le matlafale motheong wa lona. Mohlomphedi ka setulong pele le ntho tse kgabane ho bua ba makala a lekgotla, ke tshwanela ho supa hore tlhahiso ena e sa ile ya tekwa makgetlo a mabedi dibukeng tsa lekgotla la DC. Sa pele ebile ho seboka sa dikgomatiso mohalsuku moo boruduwa bo tshwanang le lona tjena bo neng bo lahle dikgomatiso tseo ka kakaretso, ya ba qhalla ngwana le mme ba lahla menyetla e mengata e ke beneng matlafatsi tsamaiso ya lekgotla la DC. Le moetapele wa nako eo mohlomphedi Ntate Barton Sisili, mothehi le mookamedi wa lekgotla kajeno, o na ke a ka ditaba tse ka ke ka tjena. Ya ba re ya sebokeng seno re iketlile kgalefo, ga sitwa ho sebetsa ditaba tsa lekgotla, ga sebetsa dipelaellano ka hare ho ona. Ka lebaka leno ra futsisa merero e matla ya ho tiisa bophelo ba lekgotla. Lekgetlo la bobedi ebile sebokeng sa Methodist High School Kubetswana sa kgetho ya komiti ena eo ke le modulasetulo wa yona, sa kgetho ya komiti ena e leng mona naheng. Ha no kwana seboka seo ke fana ka puo ya ho kwala seboka, ha le kana hopola kana ka supa
ho re taba eo ka ha e bohlokwa bophelong ba lekgotla re tla kgutlela ho yona. Ha ka merero e mengata e neng ke rapaletse ka pele ho seboka seo. O mong wa merero eo e ne le taba ena ya hore lekgotla le ke le imamelle hore re kgutlele dikgomatisong go shebana le taba ena ya ho matlafatsa lengolo la rona la motheo. Le ka teka mohlala e le taba ena ya hore dikgetho tsa rona di ke di hlahile makalameng ho bedi ba lekgotla hobane ke kgodisehile ke tswela pele wa lekgotla hore taba ena ya ho kubua e na le ho bolotsa ditabatabelo tsa setjhaba metsaneng mane. E be e kgetha ditabatabelo tsa dikomiti hobane dikomiti tseo e le tsona tse tlang ho re hlwaya ho fetela methathing e ka pele ya seboka. Le ga re qeta ho beha motho e le mokgothaletsuwa setjhaba metsaneng mane se be se tjhetjha tsene motho eno wa rona e tla sallana le yena rona ha re na ho kgetha hobane ha ka ba ka tloha re kgethile motho eo. Ntho e le manitse lekgotla ka nako e telele. Ke elelletse batho ba bangata ba tshaba taba ena ka dikgetho tse felang makalaneng, mme ba qala ho itshwareletsa ka ditshwana ho tshwana di hana ho fela. Empa boipiletso ba ka phirimaneng ya kajeno kore se tshabile se tshohile empa lokollang lekgotla matla ke a setjhaba le setjhaba se makalaneng. Ka mehla re re lentswe la setjhaba ke poho, be lentswe la setjhaba ke lentswe la Modimo. Hantle ya ka tshwarang setjhaba ke hobane a tshepile eng na hobane re lekana ho tlohella matla matsohong a sona setjhaba. Se ikgethele boemong boo ba makalana. Ha re ya makalaneng re be bo phatlalatsa sephetho sa makalana a lekala le le leng. Ha re ya sebokeng sa lebatowa re be bo phatlalatsa sephetho se tswang makaleng a lebatowa ka makalana a lebatowa le amehang. Hore na motho o setse morao ke dikete tse kae tsa setjhaba sa Basotho. Le re tsebe ho ba le seipone se lekaneng hore re lebeletse setjhaba se sekae se ka kgethang lekgotla la puso ya setjhaba lebatoweng leno le amehang. Nnete setjhaba ao belwang ke taba ya boraro eo le ileditsweng mona beng ba ka, eo ke ipiletsang hore le kene ho yona le sena letswalo fela le kene ho yona ka nnete yohle le itshetlehile ka dibopeho ka mekgwa le leeto ya lekgotla la conference. Mathebo boitshwaro lekgotleng la conference le nnete ke motheo o matla haholo. Le lekgotla la conference le ke la tia la eba mafolofolo la eba moholo ha ditho tsa lekgotla di nyehla boitshwarong le tsamaisong ya lekgotla la habo lona. Sera sa lekgotla ha se ke sa palama mahetleng a ha fela mohau nnete lerato mamella
boitebalo le boitelo ke Jehova Modimo wa mahodimo. Se ka itjhabang ho lona behang lekgotla le ditabatabelo tsa lona ka pele ya dikomiti le le imamele hantle taba eno. Phetisetso ya melaetsa lekgotleng la Kongrese e bopelletswe sebopehong sa lekgotla. Diketo di etswa ka dibuo le ka dikomiti methating yohle ya lekgotla ho ipapisitswe le matla le mesebetsi ya dibuka le matla le mesebetsi ya dikomiti e qaqisitsweng lengolong la motheo. Lekgotleng la Kongrese ha o ithule o ka kwa phama mo le boikutlwa pelo wa mohlomong o ngolla komiti e kgolo kapa komiti ya lekalana kapa komiti ya lekala kapa komiti ya batho wa lengolo ho se sebuka se ileng sa tula ho se komiti e ileng ya tula o bile o se na boemo ba o ka ngola o se mongodi wa lekalana o se mongodi wa lekala o se mongodi wa lebatong o se mongodi wa komiti e kgolo ya lekgolo. Hlompang tsamaiso ya lekgotla mme bohle re hodise re kopanye re tumise le ho matlafatsa lekgotla la habo rona hona diyalemoyeng moo hona moo di-social media a le kena makongrese ya mang lona diofisiri tsa mabatong alosang batjha ba lona alosang ditho tsa habo lona hore seabo sa bona di-Facebook le seabo sa bona diyalemoyeng ha ebe ho hodisa le ho matlafatsa le ho thupisa matla a lekgotla la habo rona haholo nakong ena eo re yang re lebile dikgetho. O ka bua kgahlano le lekgotla la eno jwang? O ka reka lenaneo wa tsetsetsa lekgotla la eno jwang? Moahlodi wa Facebook hantle le diyalemoyeng moo ke a qetelle ke ba mang ha le aneha lekgotla hona teng ha o na le ntho e le kgutlisitseng ya makalaneng a habo lona lepe dibuka lepe diketo ke le tlo di fetele lekaleng ha eba o hlokahala lekala le tla sekaseka taba ha eba o hlokahala le tla e fetisetsa lebatoweng lebatowa le tla sekaseka taba ha eba o hlokahala le tla e fetisetsa ho mongodi e moholo ha ba na le ditshwanelo tsa ho bua le komiti e kgolo ka ofisi ya mongodi e moholo. Ha re baballe lekgotla lena le tla re baballa ha re hodise lekgotla lena le tla re hodisa ha re le fepeng ka ho lefa ditho le tla re fela ke tsela eo lekgotla le leng ka yona. Hlompang tsamaiso ya lekgotla le bohle re hodise re kopanye re tumise le ho matlafatsa lekgotla la habo rona. Ha hona ba senatla lebisi la heso ka ho hlasela lekgotla la heno ha se bohlale taba ena ya ho hlasela lekgotla empa ke bowatla ho hlolla ba motho ya kgathang ntlo eo a reng wa e rata mme a bile a ho rata ho kena ka hare ho yona a hlole ka hare ho yona mo sireletse difefong le difakong le moya e ka tsututlang empa ha o e kgatha o wa e rata o setho sa mofuta ofeng e letsehang tlhoka ba ballang lekgotla haholo ka nako ena ya dikgetho
ahe lekgotla la habo oo dikgetho tsena tseo re nang re di shebile lekgotla la habo ho na le monyetla o moholo wa ho di hapa hobane le hodile empa re tlameha ho sebetsa dikgetho tsena jwalo ka eka lekgotla la DC le fokola ho feta makgotla ohle a teng Lesotho. Re tlameha ho sebetsa bosibu le motshehare ho fihlella ha sephetho se phatlalatsa mamellanang tseleng hlomphanang tseleng hlomphang le maola a motheo le lona ihlompheng le batho le re sielane sebaka re tsamaisane ke eleditse hobane ke kopane le lona makongrese a Kgabane mme ke kopane le lona le lekgoloa bohle ha makaleng ohle a naha ya Lesotho le etelletswe pele ke dioksiri tsa mabatowa a robedi diprovinsi tse tharo tshepo ya ka ke hore ke la nyetsa ka tsa leshoma le tla mamela ebe le tla utlwa le ke le fele le matlafatse le bisetse lekgotla la habo lona be ke a le kopela ho rapella ho tla le morena Simo hore o le fe temoho o le fe ho tutuha o le fe nnete ka pehla o le fe mamello le tiisetso le hore le lemalle botle kgahlano le bobe nnete setjhaba ao le jwang Modimo boloke DC Modimo boloke madisi ohle ohle Modimo boloke Basotho le Lesotho ka selemo sena sa #Mosotho kgetha DC o pholohe ka selemo sa #20DC le buile tlo pega le la stulo wa boga ile buile le lona Seboka se Kgabane ding ba lekgotla a leboha ba hlomphenyedi setjhaba ao le jwang